is alle. Es van der sehr schöne dag, es is nog kalt. Ik let het als nu krijg 21 graden kalt. Maar hier dan hebben we het fijn warm. En ik heb mijn broer Obram hier van der ook. En vielleicht wollen wir ein bisschen die Geschichte vertalen. En wer weet, Obram heeft vielleicht ook nog wat vertalen, Lothar. Maar ik wil van der die Geschichte vertalen, dat handelt zich van een Breeda en een paar lied. Viele van jullie hebben die Geschichte vielleicht al gehoord. En ik word het dan voor die vertalen, wordt het nog niet gelezen of gehoord hebben. Door deze lied, die hadden deze Breeda zijn nog naar de kerk te middag. En kwam er aan en han schijnt middag, schijnt spaziert, had alle goed gegaan. En dan als die Breeda verloren had, da was er anders een lepel waard. Den kan ze bloß niet vingen. Hij had nog wel een beetje strommetje scher, vielleicht van alles 12. En nu weer een lepel waard. En nu wonderden ze af, die Breeda zich er op eens genomen, gestolen. En dan war dat. En jedes Mal was in de kerk weer. En den Breeda is aan Breeda, dan dachten ze aan die lepel. En dan een jaar later. Dan hadden de Breeda waren eigen lood voor de mondtijd. Dan dachten ze, dat ze aan vrouw, hast du den lepel genomen en gestolen. En als de Breeda door een dag zaten en hadden een schijne mondtijd, dan maakte de Breeda dat de lieden bara is wat han is wat aan boven. En hij weet je goed wat het is. Maar dan vraagt de lied, als je is wat aan boven, wat je is wat? Dan zei ze, jo, en jo twee hadden we hier, die hier te middag, en als die verloren had, dan weer een lepel bij ons waar. En nu wundert we, hast du den genomen en gestolen? En dan draait de Breeda een beetje in kop, ze staat, en dan is hij een beetje treurig, en dan zegt hij, weet je wat, ik had den genomen, den lepel, maar niet gestolen. Ik zag, du aan Jan Schop daar, da ligt de Bibel. So, ik neem den lepel, als die niet opmerksam werden, en dan mag ik de Bibel open, dat die lepel doornemen, en dan mag de Bibel waar touw. En dat is waar de lepel is. En dan staat de man op, en je checken, en je neemt ook, de lepel is door in de Bibel. En door kan je zijn, waarvoor de lied gaan, en een jaar de Bibel opgemerkt en gelezen. En weet je, God deed ons reden, wanneer we de Bibel lezen doen. Jezus wil gemeenschap met ons hebben. De staat met de arms op en krijgt ons. En door iemand Breeda, die zegt, ik hoor dem al, en die zegt, de grootste Fehler, wat we kunnen merken in ons leven, op deze eeuw, dat is dat afschuiven Jezus aan te nemen. Zo ver schuiven we dat af, oder het half je nog tijd, oh, ik ben nog jong. Dat waren we nog. En wat nu Jezus aannemen en mij bekeren, dan zal ik een ander leven afhangen. En dat past me nu krijg niet. Ik heb vielleicht een geschaft, oder bij de arbeid, ik doe niet helemaal alles oprechtig. En dan moet ik dat allemaal ändern. En ik hang vielleicht met mensen top rum, wat er vielleicht niet zeer goed zijn. En dan zal ik die vrienden ook alle afzeggen, dat kan ik bloos niet. En weet je, ik weet niet of je dat gemerkt hebben, maar de laatste paar maanden, hoeveel mensen door gestorven zijn. En eens je hastig, een hartslag, en dan zijn die weg. En krijgt zo, als je dan aan de eeuwigheid aankomt, dat wordt dan wat zijn. En er zijn 10 jaar jong en oud en mensen, die sterven. En zeer hastig. Zo, ik en je, ik geloof, we zullen ons dat alle met alle vernemen, met alle de Bibel lezen. En met mijn gemeenschap met God hebben. Zo, nu wordt mijn vrouw ook vielleicht nog wat zijn. En nou van door weer. Een dag heb ik eenmaal in ververen was. Yes, broeder Ebe. Dankzij van mij waren erloden hier bij Schtrucklaunt. Dat we hebben een vrede hier te komen. En yes, dat is een zeer goede geschichte. En ik mag ook nog een geschichte vertellen. Toen weer deze politie geweest, die had een jongen gehad. En die ging naar school en die wilde hoog uitleren, om vielleicht dokter worden of wat immer. En je naar school gegaan en als hij dan is met de school durch weer, dan hadden die wat ze naam graduation. En dan
Als die Schulter nicht steif wären, sie dann in Hüs kamen, die Junge, die hat sich dort abgespatzt, der Vater, der wurde so brugsam am Arm, dass er die Schulter gemerkt hat. Nu war er ein Doktor oder vielleicht ein Lawyer, was immer. Nu wurde er vielleicht eine ganz neue Kuh gekauft. Er hat einfach nur geschlemmt. Und als er dann in Hüs kam, du hast keine Kuh am Üt war, dann denkt er so, da wird er dann vielleicht eine Grätsch sein. Vielleicht wird er eine Überraschung sein, aber du hast auch keine Kuh an der Grätsch. Und dann kommt er an und geht die Vater dann an der Stube an und holt ein Geschenk raus. Die Jungen, die wundert, was wird dann das ausbauen, und das Geschenk. So, er merkt er open, was glaube ich, ist da bauen? Eine Bibel. Und dort interessiert ihn bloß so nicht. Er hat sich dort abgespatzt, er würde nie Quatsch nehmen, aus dem Geschenk. So, er nimmt die Bibel, schmiert die bloß in der Schüffel und dann lässt er dort. Jahre later, dann sind die Eltern all tot, und er ist weggetragen, und es ist auch alle geworden. Eltern sind gestorben, so er kam daheim, und der hat Hüsse drehen und dann da verkeiten, wenn die Eltern sind weggestorben. Und dann sagt er, das schob durch. Er geht daheim und macht die Schüffel auf und du hast die Bibel bern. Oh mein, das ist seine Bibel, was sein Vater einmal gestanden hat. Hat er keinmal aufgemerkt. Dann nimmt er die Bibel, merkt die auf und du hast einen Brief bern. Er merkt den Brief auf und du hast ein Papier bern, den Titel Registration für eine ganz neue Kuh. Weil der hat ein Jahr Zeit gehabt und die Kuh sich vor einen Holen vom Dealer, der die betont, ob sie noch und alles. Dort hat er versehen, hat die Bibel keinmal aufgemerkt. Dann haben die Thronen schlägt er sich so auf die Brust und dann erst das durchschaut, aber er kann sein Vater nun nicht phone und am Tegoudhauen Frau werden, die sind wahr. So, das sagt als ein Ding, wer die Bibel wird fertig lesen in Gemeinschaft mit Gott haben. So. Wir haben hier von Schtrucklaunt Breeda, mocht Gott mit alle segnen, und es war eine Freude, ich war auch gut Bettdienst sein, und dann sehen wir uns nach Mulwara. Dus mein Bruder eben dann sagt, ein Tag hab einmal in Verfähre war ich.